Ukazom njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra, a na predlog gospodina ministra prosvete, od školske 1920-1921. godine, sa radom je počela državna, niža četvororazredna škola u Petrovcu. Punih 66 godina od početka rada prve škole u selu Svine 1834. godine. U periodu između dva rata, državna, realna gimnazija je radila sa malim prekidima. Prvo kao četvororazredna, a onda kao petorazredna škola. Zapisano je da je škola u periodu između dva rata bila jedan od stubova kulturnog života varošice Petrovac. Petorazredna škola 1945. godine pretvorena je u državnu školu, prvo sa 5, a onda sa 6 razreda. Odlukom Ministarstva prosvete školske 1950-51. godine otvara se 7. razred, a sledeće godine i 8. razred. U mesecu junu 1952. godine održana je prva velika matura i tako je ispunjen jedan od važnih uslova za otvaranje više gimnazije u našoj varošici. Od 1965. godine škola je preseljena u novu zgradu, u kojoj je i danas. I tu nastavlja da bude sedište znanja i utiče na podizanje opšteg kulturnog nivoa čoveka ovog kraja. Danas je naša škola neodvojiva od zajednice u kojoj egzistira, te je jubilej naše škole i jubilej grada. Baš nešto razmišljam, bezbrižni smo srednjoškolci još uvek, maturanti, a već za nekoliko meseci sve će se to pretvoriti u ovakva sećanja. Da, i ovi dani provedeni u srednjoj školi će svakako biti u našem najlepšem sećanju, baš kao što je slučaj sa prethodnim generacijama. Proslave godišnjice mature uvek su bila prava prilika za to. Kroz našu školu, za vek njenog postojanja, prošle su mnoge generacije. Svaka od njih čuva svoje uspomene na jednu školu, jednu reku, naš gradić na Mlavi i školske uspomene kojih će se često rado sećati. Tako je recimo bivši učenik naše škole, tada maturant Nikola Ugrinović, povodom jedne godišnjice mature koji je prisustvovao zabeležio sledeće. Kada se prošlost i budućnost sretnu u sadašnjosti. Moj drug iz vrtića, ortak iz klupe, partner na sceni i pred mikrofonom. Ponekad veže kikice, nekad mašnu. Voliš nalice sa leptirićima i džempere pastelnih boja. Da sam Sima, ona bi bila Dima. Ako sam Asterix, ona je Obelix. Ako sam Mirko, ona mi dođe Slavko. Ja sam Miki, ona je Pogađajte, Mini. Milica i ja, dvojec bez kormila. Kad god bi našu školu posećivali neki važni gosti, Milica i ja bismo imali uloge domaćina, kao voditelji, glumci, recitatori. Bili smo nosioci programa različitih manifestacija i velikih događaja u holu naše škole. Iako smo maturanti ovog juna, naša direktorka je za nas imala novi, mnogi će pomisliti i poslednji zadatak, budući da uskoro odlazimo na studije. Međutim, mi nismo sigurni da je to baš tako. Poslednjih par puta smo se prevarili i negde počeli da verujemo da ćemo uvek, kada god budemo bili u mogućnosti, biti na svojim starim pozicijama, sa fasciklama i mikrofonima u rukama, leđima okrenuti ka Mlavi. Pretposlednje subote septembra trebalo je dočekati stare maturante, oni koji broje 50 i više godina od svoje prve maturske večere. Kao oni koji su to prvo matursko veče doživeli pre samo nekoliko meseci, nismo baš bili sigurni šta je tačno naš zadatak bio tog popodneva. Ipak, nije trebalo mnogo vremena da saznamo odgovor. Kada su kročili na školsko tle, na desetine sad već baka i deka, visoko obrazovanih i onih sa bogatim životnim iskustvima, mogli su da osete kako sadašnjost nalazi puteve prošlosti. Priče koje su nekada nastajale u ovom prostoru, ponovo su zaživele u sećanjima starih maturanata. U školskoj galeriji gledali su slike Petrovca kakav je nekada bio, kako ga oni pamte i u kakvom su doživjeli neke posebne trenutke. Bio je to njihov Petrovac. Zorka, tako su uslovljavali ženu koja je bila zadužena za organizaciju tog dana i koja je sa svojim milim glasom pozivala svoje drugare iz generacije da stanu pred mikrofon i podele sa svima neku epizodu prošlosti.
Nama, današnjim učenicima, teško je da zamislimo da je na ovom mestu nekada bila terasa. Terasa na kojoj su učenici provodili odmore, na kojoj su se rađale mnoge lepe uspomene. Jedna od priča vezana za tu terasu je i tradicionalni doček učenika prvog razreda prvog dana u školi, koji su u žargonu od strane starijih učenika nazivani fazančići. A doček se sastojao u tome što su na njih bacana zrna kukuruza. Moram priznati da mi je ova priča, kada sam je prvi put čuo, bila čudna i smešna u isti mah. A pogotovo kada pomislim da je prvi dan u školi nas, učenika prvog razreda, izgledao potpuno drugačije. Svoje sećanje na dane provedene u našoj školi sa nama je podelila Mikica Petrović, koja je bila učenik i profesor naše škole. Ona kaže: moje sećanja na dane provedene u srednjoj školi Mladost potiču iz jednog sasvim drugog vremena i to bi verovatno bilo zanimljivo za vas, današnje učenike. Ja sam bila učenik krajem 70-ih i početkom 80-ih godina 20. veka. Pre svega, moram da istaknem da nas je bilo jako puno odeljenja i generacije su bile brojnije. Ono što je obeležilo to vreme je da smo mi bili nekako drugačiji, nekako svoji, upućeni jedni na drugi, bez ikakvih dodataka i visokih tehnologija koji su karakteristični za današnje vreme, bez ikakvih aplikacija i virtualnih oblika funkcionisanja. Sve je bilo neposredno, ljudi su odrastali u ambijentu, prirodnom, koji ih je upućivao na prave vrednosti. Mi smo šetali, pričali, družili se, ali naravno bili smo i mangupi. Bilo je i nestašluka, kao što ima i sada, u smislu bežanja sa časova, raznih nekih snalaženja, ali sve je to bilo u granicama bez velikih incidenata i kažnjavanja. Mi smo sa dosta odgovornosti pristupali obavezama. Recimo, ja sam bila u odeljenju koje je bilo jako dobro, 18 odličnih učenika, od čega 6 vukovaca. Mnogi od nas su danas profesori, lekari i uspešni ljudi u svojim profesijama. Nosili smo crvene uniforme i nismo bili opterećeni markiranom garderobom. Razlika između nekadašnjeg i sadašnjeg vremena je bila velika. Zajedno smo svi išli u bioskop. Petrovačka čaršija je bilo mesto okupljanja mladih i nijedno veče nije proteklo bez okupljanja, šetnje i ostalih zabava. Bavili smo se sportom, imali različite aktivnosti i to je bilo vreme poleta. Danas se redovno sastajemo. To su prijateljstva koja ostaju za ceo život. I to bi bila moja poruka današnjim generacijama. 90-ih godina vratila sam se u svoju školu kao profesor. Ono što bih zaključila za tadašnje vreme je da su učenici bili mnogo sličniji nama, nego vama sada. Svoje sećanja na srednju školu Mladost sa nama je podelila nastavnica francuskog Jelena Pantelić. Moj prvi susret sa gimnazijom Mladost bio je još u 8. razredu osnovne škole. Naime, u gimnaziji je u to vreme 1994. postojala diskoteka. Moji stariji drugari i rođaci, u to vreme učenici gimnazije Mladost, poveli su me jedne subote sa njima. To je bio moj prvi i najlepši susret sa našom gimnazijom. U holu lepa muzika, svi igraju, druže se i pričaju. Naravno da sam u tom trenutku imala samo jednu želju na umu, da ja budem učenik ove škole. U septembru 1995. želja mi se ostvarila. Najlepši srednjoškolski dani su počeli. Prve ozbiljne ljubavi, nova prijateljstva, profesori puni razumevanja i želje da pomognu. Omiljena učionica nam je bila na drugom spratu sa leve strane. Zvali smo je Akvarijum, a obožavali smo je jer je bila drugačija od ostalih, prostorna i najbolja za prepisivanje. Za vreme odmora voljeli smo da sedimo u holu na udobnoj garnituri čuvenom luju, koji je baš u to vreme i nabavljen. Najzanimljiviji događaji su se ipak dešavali rano ujutru, pre početka prvog časa. U to vreme, tačno u 8, zaključavala bi se ulazna vrata, tako da učenici koji kasne nisu mogli da uđu i odu na čas. Ali rešenje smo pronašli. Pomoćni radnici bi priskakali u pomoć i kroz kotlarnicu nas provodili do škole, tako da su na kraju svi uspeli da uđu na čas. Uvek kad se setim svoje gimnazije, osetim neobjašnjivu sreću i toplinu oko srca. Svako vreme nosi svoje lepote. Period u kojem je mama išla u gimnaziju je bio period rata na prostoru tadašnje Jugoslavije. Život je bio otežan visokim embargom, tako da je sve to uticalo na tadašnju mladost u Srbiji.
Ali sa druge strane, mladost nije znala za strahove, jer je sama po sebi nevina. Družili su se tada, kao i sada, sa istim ljubavima i obavezama. Vikendom su izlasci u holu gimnazije gde se nalazila jedina diskoteka u gradu. Tu su se mladi okupljali, družili sa ograničenim vremenom od 9 do 11 časova, jer je tada bila sramota ostajati van kuće do kasno. Baka, koja je završila gimnaziju 70. je živela u još bezbrižnijem vremenu komunizma. Mladost je sama po sebi lepa, jedino što mlad čovjek nije svestan svojih mogućnosti bez obzira na vreme na koje odrasta. Razlika je u tome što svako od nas u sebi nosi lepotu onog svog vremena. Deca su bila disciplinovana, poslušna, fina, vaspitana, tolerantna. Profesori su voljeli decu. Kaže moja baka koja je radila u ovoj školi od 1979. do 2007. godine. Ona kaže da se škola nije promenila toliko po izgledu koliko po školskom sistemu. Nije bilo tehnologije, online nastave itd. Ona je predavala geografiju, jednom u prvoj godini političku ekonomiju. Tada je bila Jugoslavija, tako da su deca na ekskurzije išli u Makedoniju, Hrvatsku, Sloveniju i na more u Crnu Goru. Ona kaže da bi bio prosvetni radnik, morao si da voliš decu. Zanimljivo je da su obaveštenja primali preko pošte jer tada nije bilo mobilnog telefona i računara. Program obeležavanja jubileja 100 godina Petrovačke gimnazije otpočeo je posetom predsjedniku opštine Petrovac na Mlavi Dušku Nediniću. Učenici Srednje škole Mladost i profesorka Barbara Ivković predsjedniku su predstavili plan aktivnosti povodom obeležavanja jubileja, uručili reklamni materijal koji su sa profesorkom pripremili i sa predsjednikom razgovarali o srednjoškolskim danima. Omiljeni predmet mi je bio matematika. Ne iz razloga što volim matematiku, naprotiv, ne podnosim. Niti je znam, niti sam dobar u tome, ali profesor Dičić, to je privilegija je moje generacije bila da nam on predaje, da uživamo u načinu na koji je predstavljao svoj predmet, ali nikad to nije bila suvoparna matematika, uvek je bila vezana sa svim što je nama tada bilo interesantno. Nije teško probuditi ocenjene snove, povezati sve prisutne signale i zakoračiti u vreme i doživljaje svog najlepšeg životnog doba. Nama, u poodmakloj životnoj dobi, sporo će sa osjećanje prikrivene tuge iskrsavati impresivne slike iz tog vremena, odnosno iz vremena i moga odrastanja i mladosti. Pripadam generaciji koja je pohađala osmorazrednu gimnaziju sa obaveznim prijemnim ispitom, malom maturom posle završenog 4. razreda i velikom maturom, sa velikim brojem predmeta posle 8. razreda. Moja generacija je povodom posebnih istorijskih okolnosti imala sreće da je bila oslobođena prijemnih ispita povodom stupanja njegovog kraljevskog visočanstva, kralja Petra na presto, i polaganja male mature završetkom Drugog svetskog rata i oslobođenjem od okupacije. A vreme između ta dva za đake srećna događaja bilo je ispunjeno teškim i tragičnim, brzim odrastanjem, kada učenje i škola nisu bili velika briga i teret, nego pod okupacijom svakodnevni šokantni događaj. Sve to nagoveštavala grobna atmosfera pri ulasku nemačke vojske u Petrovac bez otpora. Taj dan je preobratio i naše živote u jedno strašno iskustvo koje ćemo tek spoznati. Tako je započelo naše gimnazijsko školovanje. Pošto se u našu školsku zgradu ubrzo smestila okupatorska vojska i konjušnica, gimnazijska odeljenja su bila razmeštene u privatne kuće. Moj razred ima učionicu Donjoj Mali u jednoj dvorišnoj zgradi sa škripavim drvenim stepenicama, gde smo dočekali i oslobođenje. Vreme posle oslobođenja provedeno u Petrovačkoj gimnaziji bilo je vreme kada nije bilo umora ni od učenja niti od drugih aktivnosti. Uvek je na prvom mestu bio uspeh u učenju, a zatim sve drugo. To su bile godine kada se u našoj tada velikoj porušenoj zemlji na sve strane radilo i gradilo. Sve što je vezano za moje đakovanje u Petrovačkoj gimnaziji predstavlja najlepše dane moga života i mladosti.
Ne mogu se zaboraviti one neobavezne šetnje posle škole levom stranom korzoa u opuštenosti i diskretnom traženju dragog pogleda i blagog osmeha. Mnoge sam stihove napisala o tom osjećanju, ali ih nikom nisam pokazala iz straha da ne otkrijem sve prisutniji nemir u sebi i snagu te vatrice koja se razgorevala. Međutim, u posleratnom periodu u Petrovačkoj gimnaziji imalo se od koga naučiti za sve vremena. Petrovačka gimnazija po kvalitetu nastave mogla je da stane uz rame mnogim po tradiciji i strogosti čuvenim gimnazijama. Nismo ni u mogućnosti da shvatimo šta smo sve poneli u život našim školovanjem u Petrovačkoj gimnaziji. Zaslužuje naša škola da joj se hodočašćem češće vraćamo. Treba se vraćati ovom svetom mestu, početku našeg umovanja, kao pitijnim izvorima gde smo umili svoje radoznale oči i krenuli u susret životu. Retrospekcijom ponovo ćemo otkriti školu kao kolevku svih naših ishodišta i nadahnuća, nauk za generacije koje dolaze. Ovo je samo delić sećanja provedenih u našoj školi, sećanje na mladost. Kada bismo obuhvatili sve bivše učenike, ili bar većinu, to bi bio specijal u trajanju od najmanje mesec dana. Jer bivši učenici naše škole su svuda, u svim strukturama društva, u svim zanimanjima. Svako od nas poznaje i po nekoliko generacija bivših učenika naše škole. Svi oni čuvaju svoje sećanja na Petrovačku gimnaziju, jednu reku, jednu mladost. To je tako u pravom smislu naš jubilej, jubilej grada. Više od 2/3 naših profesora poniklo iz ovih školskih klupa. Mi maturanti smo već izgradili mozaik naših uspomena, a i na vama i na budućim generacijama je da to i nastavite.